ele se me fa le ngaro tatinga. Hallelujah. Ele fa pe ke sa ua fia sare ele ai ia ma se me fa pe. Ele ke le fa pe fa mai maulo kinga. A fa te le lo fa mala ngale tu. A vati le mala se ke oi. O mai ka ko ke vivi i le tua. Kasi ala se o ka ko ke vi ai ka ko va te le tua. O ko aso ki pule sa wa ya o i po au me fai. Ai ia na ka le mana ngalo fa le tua. Le mo fai o tato fila. Hallelujah. Mana ia lo tu lai mai. Ia tu lai mai o tangata vivi i lu mo le tua. Ia tu pu se oli tolo lo loto le fa. Hallelujah. Bena tala loa salam o luas funga fa. Au kua tonu al fa. Wai e wae. Ile maunga o yova. Wai foi se tu mau. Lona fionga pa ia. O leo iai lima mama ma le loto mama. O leo lau lona loto ile mea fatava. Mo ole tau tō fa ole o ia. Se maria ia lo samoro loto mama. O lima mama, te o nenga whakau o lima. O lima kai ki koe wā venga. Ke pa ia koe o lailesi, ke pa ia koe lesi o lailesi. Rape ngā umar me ngā ringa whakau o lima. Hallelujah. E o fo lo loto, ama maru loto. E ke si la fia umar mea mai le tua. I ia le tua le wha. Tu atu lo loto, tu atu lo filangano le wha. E se whamanuia le tua ia ti tātou. Nā te wala au lenga pa ia. Wale au noma te tainga lenga pa ia. Whai fuara tātou tapai. Hallelujah. Nā toa pa pese whamanu pese. Yesua mali e oi anganga pa ia. Afia maya e mana. Salaya mai matote via falomo iai e matote ma bilie ai Esua mali e oi anganga paia afia maya e manaoni Olo fetala mai matote fia falo moiai e matote ma lilie ai apa mai fau mai tano mai Yesu ai Tangi ai Olau faunga lea te profetai Apa mai faunga Tango mai Yesu iai Te tangi ai Olau faunga lea te profetai Olau faunga lea te profetai Olau faunga lea te profetai Hallelujah. Yama pa yele ne fia. Macho wala ukia o macho malo faruia. Yama yo se pa yo macho loto ne fia. Yo se yo macho mo macho ala la ya chwe ne fia. Yama yo pa yo se yo yo macho loto ne fia. Macho te fa mo ya chwe pa yo. Wano maui fai fua lava ni chapo ina. Macho wala udio nga fai ni ni
Touch your way. Take control of everything. Blood of your power. Bless your anointing. Let every word be on. Take control. Se o tato whaatai oi. O leo lo anga le pea. O ia o lo whaamanuia pea. A whai e ngalo lava ia te oe se mea le nei wa whai. A lea fiafi le nei. Aua ne ingalo nei whaatai le ola. Aua ne ingalo nei whaatai le malosi. Wa whai mai upo le fionga paia le atua. E ma whaia ea I lo popole. Ona I whao popo I lo wola I se kupita etas. E ma whai I lo tato popole ona whao popo so tato wola I se kupita. Se I vanga nā lo tato atua. O ia lo tauwhi mawina lo soifua mo lo tato wola I lo na ao tau matau. Whaafetai atu leo lo loto ia te ia. Wa whai mai ana fionga pa ia. Ele ai se meo le lalo langine nei. Na te whaatea te e se ina I tātou, mai lea lofa leo lea tua. E le mawhai e le oti, e le mawhai e le ola, e le mawhai e wha mai o le onge, e le lavalava o le pangatia, o mei nei o le poma mea atali, e le aise mea o mea ia, e mawhai o la vesea oe, mai lea lofa o lea tua. A me te le whaafitai ai lea tua I le ola wa e maua, le malosi wa tātou iai le afiafile nei, tātou whaafitai ai lea tua. Lona lelei malona whamaoni. I mea wa ia whaia mo I tāua. Sauni le abe lau saulanga whaftai a teia. Hallelujah. For
mai lo atua. Whaftai atu oi a te ia rene ia fia. Whaftai atu I lauta mai mea wa ia fwoi. I mea wa ia whaia. O lona angalelei ma lona alofa I le mabai ia te oi. Whafekai de ola, whaftai le malosi. Whaftai ana whamanianga. Whaftai atu I taleni o le mawhai o le poto o le malamalama. O le whalinga I masho lana whaunga. Whaftai atu I ate ia I le mano lana whamalolonga. Tai le mano le swapo Yesu Kiriso. Whaftai atu I mavenga ma mea wa ia whaia. I lo soi fua mo lo tato ola. Whaftai atu I lo atua. Na te le tua oe. Na te le tu la whaia oe. O io le tua whamaoni, whaftai atu lo loto ia te ia. Alanga la whaftai ia te ia. Whafetai mea wa whaia lo atua. Whafetai ana whamanuianga. Whafetai lo na lofa tu noa. Whafetai na toto Yesu Kiriso. Whaftai atu I lo na nganga paia. Lewa pesoa soani ai tato. Whaftai atu ia te ia. Whafetai ia te ia. Whafetai atu ia te ia. Hallelujah. Hallelujah. Amato pati fa petai le atama. Moli moli le nganga fa petai mai le taele o mato. Fa petai oi melele wa e faia mo mato. Lo matau tia malo sili sili ese ma ba benga wa e faia. Ibi ia yo mato nganga ma mato fa petai oi lo mato tamalele. Ole wa lo fa mai ole wa ngalele mai. Ole wa manatu mai le ola. Mai manatu mai le malosi. Toi pati pati ayo mato lima. Patele pesa ubi inga le atua. Wa oe wa mafua ile tapu inga le nei. Oe wa mafua yo na mato wa mai. Se o mato fa fitaya oe lo mato watua. Hallelujah. Are you ready to praise him tonight? We tapene te faita ulanga ilo watua ile biinga. Hallelujah. We avelo se pati tele moia. Hallelujah. Come on, Ben. Fire. Fire. The Holy Ghost fire. Hallelujah. Let it fall on me. Fire. Fire.
Ghost and fire. The Holy Ghost and fire. Keep us alive. Keep us alive. Keep us alive. Hallelujah. 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 He's your loving Father. He's your King and your Lord. He's your Master, Creator of the universe. Glorify His name. Olea tua matautia, olea tua faiva bema, olea tua eofofogia. Hallelujah, hallelujah. Oh, Seba Handosia, we praise your name, we lift your name on high, God Almighty. Hallelujah. Hallelujah.
matautia. Ole afi mamai oe. Ele aise toto sama oe. Hallelujah. Fetu pupula oe ole taya. Leli ole file mu. Hallelujah. Hallelujah. Matautia oe. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. We worship you. We bow down before you. Hallelujah. 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 Lavo e tula ia i le nei fiafi. Tano sanga atu male whamaula. Ili mai se awa noa e te turi vai atua i lo atua le nei fia. Whane e ne ia te ia ma whamanu atu i lona suafa. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father. E foiate o he mea umana e whai. E tōtu tuli vai uma. Tau o e lau whai wa uma. O macho iai lea fiafine nei lumolo mo. Macho wi foiate o. Macho avatu le falo alo e tatau I lawa. Awa o e tatau I ai le falo alo. E pa ia oe. E mamalu lawa fio. Mea leo macho to tuli ai. Tau lo pa ia malo siri ese lau fai ba Mato fape atu. O e lava o le atua. O le ali I lava oe o li. O le tupu oe o tupu. E le aise isi e tutusa ma oe. Wana o oe o lo mato watu. Na e whaia I mato. Na e whaia I mato mo oe. Ia mato vivi I mo mato whamanu I ate. Whane ene atu oe I lo atua. Tala no atu oe I ate I aile ne ia fia. Whane ene atu me le ta e leo lo lotu. Whailoa na vavenga ma mea na ia whaia. O lona siri ese ma lona matautia. E tau e lau whaiva uma. O lona whaiva venga ma mea wa ia whaia mo I tato. Whailoa e ala I le tau atu o lona mata ngofie ma lona siri ese. O ia o le papa o lo tato o la tanga. O ia o le olo maualunga. O ia o le tali pupuni o le whatutua. O ia tato te malu ai. O ia lo tato malu a papa. O ia lo tato puluvanga. O ia lo tato tama siri. O ia lo tato watua. Tato te whaitaulanga I ai. Tato te taua. Tato te ifo ma whamanui lona suafa. Awa o ia o le atua e o le malosi o malava. O ia e o le mana ma le siri ese. O le mea lea tatou te le ngungu ai. O le mea lea tatou te le mapu ai. O na tau ma whaai loa lona siri ese. Mea wa ia whai ai lo soifua. O mea wa ia whai ai ai tatou. Tatou tau lona mamalu. Malona siri ese a wa e pa ia lo atua. E pa ia lo atua. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. Hallelujah, Father. O mato vivi mo mato whamanu I Aotearoa. O mato au whatasi mato e ina e luas fulfa.
Fatasiai mameo lefa. Wewa latu lafo latu pale malatu fape hatu ila wafio. He tatau lava yate oe. He tatau lava yate oe. He tatau lava yate oe le fi inga. He tatau lava yate oe le vi inga. He tatau lava yate oe le vi inga. Oe o le atua e matua vi ia. He tatau yate oe. He tatau yate oe. Levi inga, hallelujah, hallelujah. Oro mohasi kere handolo mosia. O korosi keta anda kayosia. Ondrosia la muka tekere mahanda iso. Ondrose kene handolo kolo mosia mamukata. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. You are worthy to be magnified. God Almighty, the creator of the universe, the creator of the universe. God, you alone are worthy. You alone are worthy. Oh, yes, Father. Yes, Father. Hallelujah. Yes, Father. Oh, the Masike de Handolomosha. Oh, the Sike de Handolomohasire Mahandai. And the Rosike Takatayoko. And the Rosike de Handayoto. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, 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 Father. Yes, 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 Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. There is no other God like you. There is no other God like you. Ele aise isia tua. Ele aise isia tua. Ele aise isia tua. Wana o oe. 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 Le atua o atua. Le tupu o tupu. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes. 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 Yes, Father. Yes. 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 Yes, Father. Yes. 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 Yes, Father. Yes. We cry out unto you. Magnify your holiness. Yes. Yes, Father. Yes, Father. Hallelujah. 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 Yes, Father. We praise your name. We praise your name. We praise your name. We are here to lift your name on high. We worship you. We worship you.
We worship you, Father. We glorify your name. We lift your name on high. You are the only one God. No one else. You deserve all the glory. You deserve all the honor. Hallelujah, Father. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Father.
Watu malefalo alo tutulai mai. Hallelujah. Hallelujah. Epaya oe. Hallelujah. Worship you. Be Yahweh. Be Yahweh. Oh, now you talk. Be Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yabi ya lo macho watu. Ya fama nuina lo suwa fa baba. O elavo le tua. O le ali. Let's my fa baba. O le ali o le filemu. Pati o macho lima. Patela lo vi inga ile afia frene. Amato sauni.
pena na ngai mai lau. I lau ngaluenga malau e kalesia. Angai mai le nei atunu e mai so Samoa. La matou tatalo ai le afiafle nei. Fai alau finangalo e tusa mau folanga tamba. Fa pena na matou iai le afiafle nei. Matou tatalo I lo mamalu e peona e fai loa. E kalesia le atua. Tatalo atuloa oe. Tatalo atuloa oe le ngangana ese. Upua fa pena na fangangana ina oe lo atua. Tatalo molo na mamalu a fa pena na. Palo ia ia ne aso e fio maya. Na te faia se faula o langa tele na lalolanga. Na te faia se feliu. Te suia inga le lei tangata. Fa pena na fali liu loto tangata ya te ia. Na te faia babenga. Na te faia me sinisini. Na te faia me matautia. Na te faia me ofofongia. Se ia iloa ia le lalolangi le talitonu. Wana o ia o le atua e sinisini. Wana o ia o le atua o atua. Tatalo atu oi le afiafle nei. Oh, kono mose ke ne handolo mosia mama. Oh, kono si ke ne hata I solo kosia le mama. Oh, kono mose katayo sikli andolo. Yes, Father. O macho bala au ilo mamalu e peona e fai lo. Si tia la na apostolo marfaltu. Si tia tina ya la mina. La committee fa fo le kalesia o wai le tu. Fa fenga nga ma kalesia. Fale tua, kalesia taitasi le lalola. Macho balau le loto ngata stasi. Tutu ile fatu tua. Baba ayatu le ola tanga wa tape. Pape nada tutu ile fatu tua ma le loto ya waula mangaru. Le loto telefoina, lau faunga. Falinga le poto le malamalama. Fa iloa ya ilato wa taitaingo lau ngalwenga. Manuia lau ngalwenga, manuia tulu. Manuia ainga. Manuia fanau. Manuia lau e kalesi. Oh now oil macho tuarele. We praise your name. We lift your name on high. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Matou whanongo ina le mamalu oi le mea nei no matou o tua. Se o matou le fio e se tamale le fiafu. Walo mamalu le vesuia ia mea uma. Le mamalu le leo angai mai e suia I kalesia. O nu atu nu lo matou o tua. Se o matou o talo le nei o fiafu. Whauau mai perenga lue oi anga pa ia. Se una whae wina le nei tapo inga. Foi lava le vi inga ia te oi. Ona o Yesu ai la langa le whanau le atua. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ia le atua le nefia. Anga le leima le alofo le atua. Yo sa whamanuia oi le nefia. Amen. Ia se upu na le whamanatua. Na whamanatu lawa le upo le atua le nefia.
tau longo. Hallelujah. Amen. Yo se famalo se mo mai le Roma ke long fai ka uma ka ko Roma. Si mai la lima ka ngari fai ka wala ngalong. Amen. Ye mo se famalo si de Roma le lima. Arono fai upo e todo. Se fa ngata ile fa. O ile dua. Amata me le dua se fa ngata me fa. O te fai tawina. Hallelujah. O ia fo'i na tātou maua mai aile tala inga o le nei alofa tūnoa. I lo tātou whātua. O le mita, ia tātou whaamoe. I le manuia o le atua. Mai ele ngata i lea. A ua tātou mita I puapuanga. Ina ua la tau I loa o le puapuanga. E tupu ai lo won sa. Amen. O le ono sai. E tupu ai le mautinoa. O le mautinoa. E tupu ai lo whamoe. Amen. Te whiawa maalosi rea ia te o le alofa o le atua. Wana e alofa le atua. Whai lau tau langa ma lau sifurua. Wana e alofa le atua. I rea ia se mea te alofa e. Peke alofa lo kua o ia ele alofa le atua. Ia mai mau wari tai. Amen. O mai aunge e mika ni menga ia oi. O ame alofa kua ko le kuia ke oi. Au wa lava nge mika isis. Au wa mika isis. Langa ole kua le ka pai. Ole kua e onga manguia. Ia e o sai. Wa fo ia fika. Fai nga ka. Lava le sa. Ka ko ka kisiang. Lava le sa. Se pe tu I mai oi pe. On sa. Ale liu ala fau e ko. Praise alo fa manguia le kua ke oi. Ole mautino. E de fai a fua nga ruenga le ka ke ga bongo. Wa le fai a fua. O lo wafu singa la nga ruenga. A de pau. Ni pau. Nga ruenga le tua. Ke lo fai akura. O nga o se o ka longo. A le mau kingoa. Oka. Ke fai a koe whamanguia e le kua e la wainga. O lau whangau. Ia la fai la pisis. Whamanguia le kua ia ke oi. Whamanguia le tua la whai ngā taulanga. Soafa Yesu. Ameni. Praises go up, His glory comes down. Higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. Yes, it's coming down. When the praises go up, His favor comes down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. Yes, it's coming down. When the praises go up, His favor comes down. When the praises go up, His glory comes down. Higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. Paloloa mai lo au. Sama. Matou si tia le taulanga ma le sifulua ia lau whanau le ni fiafi.
Talo whamanuia la we kalesia, aluenga, sinisi, fia lava se mea wala mai nei tupi. Tama, talo iau whamanianga lo mātou tua. Ia whainga luenga te akono, lea sama lea salo mātou tua. Whamanuia ia te ilatou. Ia whaere komiti, lo fina ne se leni. Wale atina inga o la fe auma la ngā luenga lo mātou tua. Eile poto, whalinga malama mai ate oi. A wale whasoso ina o ne se leni lo mātou tua. Talo ne ne fiafi, whawau mai perenga lue o ngā pai. Se reu ne whawina le ne tapo ina. Foi lava le vi inga i ate oi. O na o Yesu, e ala langa le whanau le tua. Amen. Hallelujah. Can you feel the presence of the Lord in this place? Hallelujah. Hallelujah. He is here right now. He is in the midst of us. Hallelujah. Sauniga le nei o le whamantunga. E lea se sauniga tau ai na tātou whamanatuina. E iei le mafuanga I tu atu le nei sauniga. Awa so se mea lava e whaia e le atua. E iei rona mafuanga. Mafuanga tāua. Ina ia e maua le whaoletanga sili. Awa wa whaapea lava. Na alofa mai o le atu o le nei lana. Na ia uina mai ailo na tali e tasi. Ina ia le whano se tasi e whatu atua. E ate oe matato. Leo lai whaababau. Se iau toi wha manatu I ate oe. Nei lawa tu lafia. Tu si. Aroma alo me ta upu e lima. Alo na whai upo e walu. Whapea mai. A ua whaali tino mai e lea tu alo na lava alofa I a tātou. Ina ua maliu ke riso. Masui o I tātou. A o tātou anga salapea. Toi whafunga si u te whaita uatu. A ua whaali tino mai e lea tua, rona lava alau whatu noa I a te I tātou. Ina ua maliu kariso, masuyo I tātou. A tātou wanga salapea. Tasi ia se me muri ana te fia wha, ma losi ia I a te oe. Whai maile whai unga la vole, whai upulea. Hallelujah. A o tātou anga salapea. O I tātou te iloai, le whaapale pale o le alofa o le atua. Whamai e uia na tātou wanga salapea. Awa e tātou te whaia ni tāla mo I lātou te le iloi Jesu Kiriso. Awa fo I tātou te whaatau e mu ia I lātou. Tangata tonu ana le whaatau iai le, whasiwai upu muli le. Ma le laina muli le. E uia na ngā salapea. Ai whai mea. O lo whaapale pale pea le atu. Amu ia oe na whaapale pale le atu ia te oe. Lea wa e talia. Wa e talia Yesu e vea mali ma whaola. Ao lea lava e le iloloa isi. Lea lava e whaapale pale ale atua. Ma whaatali I le taimi e sala moai. A wafoi e le fina ngalo le atua. E whano se tangatana e whaia. Amen. E le fina ngalo le atua. Why? O le atua na i whaia. We are created in His image. Amen. We all created in His image.
including those people. Amen. Le ala nai fa pale ai pe le tua. E ui lava na nga sala pea. Ma le tari tonu. Ma te ena ke riso. Ma latou le loa ke riso. Ma latou fasia ia perfecta. Ma latou o latou tala ia pe le fina ngalo le tua. Why? O lo fa pongi sa ina pe i latou. Ato e tau wha matala le wingo le laina lea. Ona wha pēr lea. Nā lo wha lea tu e atu e ui na lo loto te le lea ngasara na e lea. E ui na loto ai o lo wha paripale pe lea tua. Ma wha atari lea tua i le taimi e sala mawai. Whai mai na maliu o ia. E ui o lo hanga sala pere tana. E se tu wavano le tua. Amen. God is still patient. God is still waiting for those. Hallelujah. Ai ele tato ngalwe ngai fai mo ilato. Even though o lo te ena pe ilato, reach out to them. I want to love for ilato. Why? O tangata umana na maliwai. Yesu Kirisa. Because Christ sees the future. Hallelujah. O Yesu Kirisa. O lo sila fia ina le lumana i o mea. Hallelujah. Ala na ta o le tatou wha manatu pea. Ma wha manatu pea. Because he is very patient. Hallelujah. So that everyone comes to know the Lord. Ina ia tātou iai whaatasi mai lātou. Why? This man saw the future of every single human being on this earth. Hallelujah. Ai tari aina le tino mal toto Yesu. Ai tau au ina ile ne fiafi. Ma fau fau mo i lātou. Mana tunatu ya i lātou. Olo o leilo lo pea. Ai amu ia oe maru. Amen. Amu ia o tātou. Ola ta sauni atu lau whengarwa. Tufa ina atu le tino mo le toto Yesu Kristo. A e tau a oina. Na tau file se i tatu talia fatasi. But bear in mind, please think about those people. Hallelujah. That's how great our God is. That's how great His love is. He is patient. Amen. Na ono sai fo ile tua ia joy. Na ono sai fo ia ja. Hallelujah. Glory to God. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah. That is God. Because That is who He is. Hallelujah. all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living.
ma fai le ozi ona tau fia le ali le ola. E le ai foi si ma losi na te tau fia o ia. Sa fisilingia le afi. E mo io o e sili atu lo malosi. Ai fai mai le afi. Io e sili atu lo malosi. Ai o mai lo le vai. Liu au salora le afi. Sa fisilingia foi le nganga le oti. E mo io o e sili atu lo malosi. Fai mai le nganga le oti. Io e Wa'u e sili lo malos. Peja iane. Ele i mawhaia e lo malos. Ona tau fia le tangata lea. Ile tu ngā mahu. Ele i mawhaia e lo malosi. Ona tau fia ke riso. Lo faola. Ma lo faola. Ile tu ngā mahu. Sa au tau mawhai malosi lo malosi e ngatai. E tau fia. Peja iane. E sili atu le malosi. O leo lo i te tonu i ate oe. Nai lo leo lo leanga. Sa tu sauni e talia. Tino ma le toto Yesu Keriso. E nei e fia. Tatou mana sunatu. Ilona lofa malona ngalele. Ele ai ni tua oi. Ai te tau ona fa mana tu pea, ma fa mana tu pea ya te tatou mai tatou uma. Le lofa le o le atua. Le lofa le o le atua. E fa pale pale. E fa pale pale. E ono sai. Te isela mo tanga te uma. Tatou sao ne tali el chino mo le chocho le ali fa o le. Talia mo le te chono mo le fa tu. His name it's much powerful than any other name. Tatou talia mo le fa tu ne fia. Ona batu le so fa vitai ya te. Thank you, Jesus. Because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Because Batu lo fa vitai ya te. Fa vitai ya tu ta elo lo loto. That is our response to the love, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. God Almighty. He holds the future. The supernatural power of the Lord Jesus Christ, the Savior of the universe. Oi, ole tua. Ole alofa lavai. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. The ground began to shake. The storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death will your sting. Our resurrected King has rendered you defeated. For
Faola ia I mātou. Le nganga leo le whaftai. Se molmoli atu ia te oi. A wai ono mea te tau I la uwhi. Faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy to receive this kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. Maila matawala a whaalaina le tangata mai le whawhanonga e whamawau. I tuma watu lava lo lava vinga lo mātou watua. A wai te tau lava I la wafio. Whawhtai tele lava. A langa whatasi whanau le tua. Ia lala mu mai lalo whamole o lo ia tātou fulfulanga. Ia na tātou fulfulanga ia te wha ilo atu le tātou. E kalesia mele mai se pati mo tatou au ya ia le tua e mo mona mo le atu le ngang fa malo mo le ngang fa ftai e le ngata o mo le ne ava no tatou te felo iai a mo foi mele ava no tatou te mafutai tatou la ngona nai le ngalue mai o le ngang o le tua mele mo le tua le ngang fa ftai ona le soifua mo le olo mo le mai le tua le nei la o tatou te faitau langa ia te ia. Ai watu le nganga wha maloma le nganga whaftai ia ona tūlanga peo na iel tātou ngā luenga ma le kālesia. Au lo wha solo tātou retreat e whaftai te le tulawa
le fia na fina fa mai ai le retreat a winner mo le maule anga o le tu ilon fa maoni mo na anga le ngata o tu fa tasi ai ta tu manisi fo o e ka le sia o ta tu a fo o tu fa tasi ia o lo ia ina ni si o fo o fia onga fa pito le upo le tu sa fa piano ma fia ia ma fai le ava normal ma fai fo ia le il tato retreats ia alo ia le tu so soni ile au finga luenga le au maua ia vano tangata o mai pe te ane a fa pe tato te maua vano ia o vano le au maua mele o le tuelanga fa malo le tato wina vi ia le tu va tato ai ngata tai tato no futa po ia o alo le kalesi ia na retreat e pe na iai senga fa fia longo ia fa mele to ia te tomo to faltua le senga to ina mo to faltua le ngata le ti a kono lima tama tai mo to wainga fa manuia tele le to ia te to ia tato ministry malo fa tele foi pese fa tele lava fa malo fa tele ono mele le o to fia le ngata le ia fa tele to ono tato team se pe ona iai pa team al tato a
share the word of God with you. Sa whanau maulunga e whaasoi pēr le fionga le tua whaatasi mautou. For the last few weeks, we were talking about going higher with God. Mi yasa lua pe ona mawai sa talasan loia te oe alu loa ngai pe ilunga. And also with the retreats that we're conducting, E ala foi to ngā lau pinga pe ona tātou iai ta. we're still pressing on about going high with the Lord or going on high with God. Tala noi pe ma whaamalosia i le tātou wā ngai pe ilunga. And also with the retreats, the winners retreat, Le mafutanga tina pe ona mawai atu. I was still have this sort of heaviness in my heart La ngona lava iai lava se mea watu e le tua i lo loto. to press on this Ina e whapenana whaauau ai pēr le mta upulu nei. so that we can see where we're supposed to be. Ina ia tātou wawa ai le mea te tauan tātou iai. Not to stay in the ordinary. I le mea ai le tātou te tū mau ai pēr i le mea lo tātou iai. We have to move from where we are to where God wants us to be. E tauan tātou la sia sesi la sanga le mea manao iai le atua. Because we cannot see what God wants us to be Wai le mawhaiuna tātou wa ai le mea manao iai le atua. with our mind and the way we live. I le mawhauwhaunga ma le manatu o lo tātou wola ai. We have to come up to the standard where God is. E aon tātou la sia le mea lo manao iai le atua. Because God is a spirit, Wa o le atua o ia o le and we nganga. have to understand Him from our mind in the spirit. E malama lama o ia i loa nganga mo tātou mawhauwhau. Because without knowing who He is in the spirit, Au no mo le tātou loa o ia o le nganga. we will stay the same. O la tātou tū mau ai pēr. We will never have any change in E our le lives. mawhaina i se suinga i o tātou tangata. Because we're so drowned with our own thinking Ona wala tātou tū mau ai pē o tātou lava and the langona. way we live. Au wala tātou te soifu ai. And life is going to become like a circle. Ina pēr leo se meua masani ai. Today it's going to be okay. La so nei o pē wale lei. Tomorrow it's going to be just fair enough. Ia pēr ua masani ai. The next day it's not really good. Ia o lesi asu wa lele The lei. following day it's really bad. E o lesi asu wa matuale anga lava. And then it comes back again. Ia o le anga foi. Life is like a circle. Ua pūwhila ta milo i pēr wha pēr nā le But with soifuanga. God, and when you understand who God is, Ai e malama lama i le atua lea. you will be able to move away from where we are. Ona mawhai leo na e a ngai ese mai le mea lea te nofo ai. But following what the Spirit of God is leading us. Ma e muli muli tai i le mea lo tai tai ai oe le nganga o le atua. Because God wants us to be where He is. Wai mana o le atua tātou te iai le mea iai o ia. Amen. Amen. The only way we can be with Him is to go up high. E le ngata ona tātou iai mai ia, ai mana o tātou te hoa ngā ilunga. Because you're not supposed to go down. Tātou te lea ngā ilalo. You have to go up where God E is. hao tātou wa ngā ilunga le mea iai le atua. Hallelujah. Amen. So there was a verse that I started with the ladies on Thursday, I believe. Thursday, yes. E se It's whai upu en amata ai It's pēna from iai. Revelation chapter 4, verse 1. Whaalinga e whā whai upu mo mua. And it goes like this. O mawai atu ia mea. O na wiloa i lea whauta. O le whai tuto au wāwano i le langi. O le ulua i leo fo ina u whaalongo ai. Pei o le pū o na tau talamai a tea. Whaepe mai. Ina sa wia i lunga nei. O te whaali atu ia te oe me tusa o le tupu a muli. After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, "Come up here, and I will show you things which must take place after this." The voice says, "Come up, O le leo na whaalongoina, a ngai mai lunga nei. come up." A ngai mai lunga nei. There's a reason why we have to go up, E iai le mafua anga e alaina tātou a ngai lunga. because that's where God is. Wa oi nā lo iai le atua. That's where revelation is. Oi nā lo iai le whaalinga. That's where deliverance O is. nā lo iai le whaasao le tonga. That's where the power O is. nā lo iai le mana o le That's atua. where the change O is. nā lo iai swinga. Because where the power is, O le mea iai le mana o le there atua. is God O also. lo iai fo i ma le atua. Hallelujah. Hallelujah. When you look at the chapter 4 of Revelation, E tangata ngā iai le mta upe whao whaalinga. it starts with a vision. Lo amata ai se whaalinga. And the vision, it says that he saw the door. Na iwa ai o se whaitotoa. And the door opens. O le whaitotoa ua matala mai. Now we have the opportunity O lo wai ai nei le awanoa.
to go to the presence of God. Mo tātou te angai ai le It's mamalu no le longer atua. a closed door. E leo se whai toa ua tāpunia. It's going to be an open door. O le whai toa ua matala mai. And when the door is open, A matala mai le whai toa. heaven is open. O lo matala mai ma le langi a And tātou. everything in heaven, Mea lava o it matala mai. belongs to you. Mo oe lea mao. And you're entitled to everything O oe e te ona mea ia. because you are the child of God. A wa o oe o le atali o You le are the atua. child of the King. O oe o le atali o le tupu. You inherit the inheritance of O heaven. mea tō tino ia e oe ona le malo le It's langi. yours forever. O mea ia e whaavavau. It's for you to take it O oe e aona e aveina. because it's open. O leo ua matala mai. Hallelujah. Hallelujah. Imagine Manatu la oe. when you're so hungry Ina ue ngā lala. and then you look around, Me vava ai solo. you look here, Va ai atu I. you look there, Va ai o. you look everywhere, Va ai solo. and you're still hungry. Alo e matua ngā lala. And then you come home, Nei fo I atu le fale. and then you walk to the fridge, E va ai sa atu ava le fusa aisa. then you walk inside, E va ai ar mai halu iai. and then you see the door of the fridge is closed. Ne va ai atu leo tapu nia le fai. You hope to open it, Tamu fai e te tala. but there was a lock. Au lo loka. And then you can smell the nice food inside. Nei se whaalongo atu le na namu le But the mai ai. problem is not only that it's closed, but there's a lock. Au le whaafita auli wa loka au lo mau pea. And then what happened to you? O la lana me wa tupu ia te You're oe. going to go to bed hungry. Ona e fo I le lo moenga wa tua e fia But ai. when we come to that night, Ai ho o me na fiafi. when the fridge is open Matala mai ai ma le pusa and aisa. everything is there for you, Mea umalava wa ava no mo oe. and you're so hungry, Matua e ngā lala. and then you say, oh, I'm so hungry. Oh, matua ufia ai. And then what happened next? Lala le mea tupu. You look around, E toi vava ai. if there's anybody is looking, O ise se vava ai mai a te oe. and then you close the door again. Ona e toi tapu nia leo le whai toa. And then you look again. Toi va ai foi lea. You look around, Tilo solo. there's nobody. E lei sensi. And then you open it slowly. E te tala le mu lava lea. And then your hand go in quickly. Hafe leo no lima son. Why? Because you're hungry. Ona we fia ai. And it's open. Awa o matala. It's for you. O oe ona. It's the Isa of your family. It's a frisa for you. It's not an Isa of somebody's family. E lo se pusa aisa sesi ainga. It's your family. O lo ainga ona. The food is for you. O le mea ai mo oe. Ayuma malaisa. It's all for you. The O Isa mea is for uma i you. aisa o mea na oe. It's everything that's for you. O mea uma o mea oe. See, when the word of God says the heaven opens, A whai mele upo le atua o matala le langi. it means that it's available. Lona winga ua ava noa. It's for you. Mo oe. It's for me. Mo au. It's for everybody. Mo I tātou uma. We're entitled to A it wā o tātou manatu tātou te maua. because it belongs to us. A wā o mea ia tātou. But the voice says, come up. Whai mele upo saulunga nei. You have to change your mindset. Hau suia o tātou mawhauwhaunga. The way you are, it has the way you're set. Le au wala le te soifu ai o le wala lava nā te ola ai. It's like you're being, almost like you're being stuck. Pea lau matua e po roka. You don't know what to do and where to go. Wa leise me te mawhauwhau te anga i ai. Your debts are increasing. Wa i tā lafu a anga i lunga. The interest is so high. Wa matua whaatupula ia. Tului o ai tā lafu. And sometimes your income and your pay cannot match your debt. Leise taimi o lau whaasoa mo lau tutongi wa le mawhaina lava tia. It's like you're stuck. A wā wa le mawhai ai tā lafu na tutongi. But there is a way out. Au lo i eila au ala e mawhai au na e alu ese. You have to look to heaven Hau na e anga i le tua. because God has the answer for Wa i you. lo le tua o le tali o mea ia. The heaven is open. O le langi wa ava noa. The door is open. O le whaita toa au a matala. And it's about for you to do what you're supposed to do. A o oe lea o le mea au na e tau na e whaia. Number 2, what happened here in this chapter. O mea lona lua na tupu me ta He upu lea. saw the throne. Na ia va aia leo le nofo ali. It shows that the supreme power of God. Na ia va aia i le mana matau tia ma ua lunga o le atu. He never saw anything like this before.
Te le iwa aia mo mua I seisi taimi. But now he saw God as the mighty God. A o lea ua vava ai o lea tua matautia. He's the supreme authority above all. O le pule ma le pulanga sili o lo ia te ia. When anybody sits on the throne, So o se tasi a lala I lofo ali. he rules the country. Na te tai le atunu. But our God sits on the throne of heaven. Wa o le tua lea lo soifua ma ola lo lala le lofo ali. He rules the universe. Na te pula le lo He langa. owns everything. E o me uma. He is the supreme authority. O ia lo ia le pule ma o lunga I He's so got se mea. the power above O all. lo ia le mana I me uma. He sits on the O throne. lo lala le nofo ali. Hallelujah. Hallelujah. Who sits on the throne of your heart? O lo lala le nofo ali o le tu. It's God, the Almighty. O ia o le tua sili ese. Not only that, it shows the authority that he has. Le ngata I leo fa ilo mai le pulenga lo ia te ia. But he's your king. O ia o lo tupu. Whatever a king say goes. O le lava le me sau no ia le tupu. It doesn't matter whether you are a criminal. E le faina po e o sta ngata o sai tia ni tu la fono. But when the king says you're okay to go, you are free. A sau no le tupu e sau loto. That's what a king does. O le mea le nai faia le tupu. Because he's got the power. A wa lo ia te ia le mana. He's got the authority Lo ia te ia le pule. to rule. E tai ai. You're king of kings. O le Rule. tupu na te tai. And he sits on the O throne lo lala le nofo ali. with the authority and the supreme Ma le power. pulanga uma lava e maua I me uma. He is our king. O ia o lo tātou tupu. Hallelujah. Hallelujah. Imagine going around knowing that your father is the king. Manatu pa e halu solo me mafau fau o lo ta mao I o le tupu. If there's anybody that tries and, be smart to you, Stangata pe manatu na te fia poto mai ia te oe. try and to feel malosi to you, Try to be strong ia oe. try and take advantage of you, Pe ne manatu e sili atu ia te oe. what will you do? O le ale mea te whaia. Now you know you are the son of the king. Ai lewa I loa o la tali o le tupu. Let me tell you what you will do. O te tau atu le mea nei e te tauna e whaia. You will say to that person, E te whai atu le tangata lea. listen, you here. Whaalonga mai ia te au. Do you know that I am the son of the king? E te malama lama o au o la tali o le tupu. My father, the king, will come. O lau ta maa o le tupu o le angai mai. Not only that, he will hang you E le ngata I lea la ia wha tau tau ia te oe. and he will kill all your family Ma whasio tia umalu a inga. because he rules over the country. Wa o ia tai le atunu. That's how powerful a king is. O le matau tia leo le tupu. But your king is a loving king. A o lau tupu o ia o le tupu o sili o na anga lelei. It doesn't matter what you do, I lea whaina le mea te whaia. kind of life that you're living in. Le tu ai ngā soifuanga o lo ola ai. But your king is a loving king. A o lau tupu o ia o le tupu e sili o na alofa. He gives us the opportunity Na te au mai awa noa. to know who he is. Tātou te iloa ai o ia. Not only as a king, I le nā tau ia o le tupu. but as a father. A o ia fo i o se tamā. Hallelujah. Hallelujah. We have a father and a king of kings. Wa ia tātou le tamā ma o ia o le tupu o tupu. He is the Lord of lords, O ia o le li'i o li'i. the Almighty God. Le atua sili ese. And now he saw 12 elders. Le ua toi wa ai atu na iloa leo isi tangata isi fululua. The elders were surrounded the throne of God. Toi ina o lo whapenana si o mia le nofo ali'i o le atua. And he saw 4 living creatures. O lo iai ma mea o lai wha. He looked around, Wa ai atu. never seen before. I le iwa ai ma mua iai. He was amazed. O se wa inga winga ese. He was shocked. Whate ia. He was unspeakable. Wa le ma whai o na tautala. But now he looked what they're doing now. Wa ai atu ala tu mea nei whai. And this is what they were doing.
O me ia lo lātou whaia. They were praising God. Lo lātou vivi le atua. They were praising the one that sits on the throne. Lo lātou vivi le o lo alala le no whali. They were doing this continually. Lo whaia pēa ele motu ele ngata. Look at us. Pava ai ai tātou. When we worship God, A tātou tāpua i le only for a atua. little while, Nā sina taimi. and then you say, oh, it's too long. O wa umi tele. It's too hot. Vevela. The music is not right. Musika foi pewa le longo le The le. song is not the right choices. O leo me whaili pewa le le But in le. heaven, A le langi. the praises continually. Ele ngata le vihinga lo whaia ai. Not only that they kneel, they throw the They ngata- grounds. E lātou te toa tuli ma lātou lafo lātou pale. They honoring the King of Kings and the Lord of Lords. Lātou te ava ma whaaloalo i le tupu ma le li o. That's why when you come to worship God, Mea nei a saua i te tāpua i lo you have to watua. honor God. E te tau na tātou wawa i a te Kneel ia. before Him. E tātou malama lama ma tātou toa Acknowledge tuli. who He is. O ia o le atua. He is the King of Kings. O ia o le tupu o tupu. Hallelujah. Hallelujah. They were praising. Ro lātou vivi'i. This is not something that goes once a day. I lo se mea whaia ina o se aso e tasi. It continuously. E whaia pēa. None of them were sort of tired. I le se tasi e vaia pē whaavai vai. You know, when people go to church, A ngama i tangata i le lotu. sometimes Nisi o taimi. they're so tired, Piwa le lava vā. they can't hear the preacher preaching. Wa le langona le whailaunga. And that's why the preacher keep preaching, Me la nai launga i pēl so whailaunga. that they wake up one Ona whiala mai lea. at a time. They will wake up. O taimi lea ngai mai ai. I remember a story that goes like this. Tala e whapea. There was this man that was in church, Tangata sa i le lotu. and then the preacher was preaching not only that long, but it's getting late. Al whailaunga le ngata i le umiolon launga ua tuhai fo. But this guy was sitting on the window, Ale tangata leo lo sau whai i le whamalama. and then while he was very tired, Ina o matua i vai lava. listening to the preacher, Whaalongo atu i le whailaunga. then he slept, Ona moe lea. and then he fell, Ona pau lea. and then he was dead. Ona hoti ai lea. And then the people in the church were saying, this guy is dead. Whai mai tangata. Ona hoti le tama lea. Preacher, the guy is dead. Whailaunga hoti. And the preacher said, don't worry, bring him here. Awa papale amai i. I'll pray for him. O te talo mo ia. And then the preacher prayed for him. Te talo i leo le whailaunga ia. And then he comes back to life. Ona toi ola mai lea. And then he starts preaching again. Ona toi launga fo i leo le whailaunga. The name of the preacher is Paul. Le ngō le whailaunga o Paulo. His name is Paul in the New Testament, O ia leo Paulo le whengainga fo. the great teacher of the Word of God. O le whaiaonga silo le upo le atua. Hallelujah. Hallelujah. If we have a glimpse, you know, O lo iese whaemo. if we have a faemo, and we see heaven, Tātou te whaai ai le langi. and then I'll tell you when you come to church, Mano vai atu le atu epe a sau le lotu. you're not gonna worship like you used to, I te le toi vai lau tapua inga e whai. because you're gonna see these 12 elders and the creatures and the 24 elders, Wao lewa ewa ai le ato. what they're doing in front of the King of Kings. O me au lai whama toi ina sfur ma le lua o lo lato whai ai luma no whali. They were honoring the King, O lo lato wa vai le tupu. because now he rules Wa o ia o lewa tai tai. and he lives. O lo soifua. In some culture, Inisio anganu. you know, when people go to visit the king, A o tangata e whaalongo le tupu. they bend their heads down Whapenana. and they If walk you like- backwards. Ma lato solomuli. That's how they honor their king. O la wala le lato te whaalongi ai lo lato tupu. Their face cannot match O lato fufonga e le ma whaino tilo tilo le tupu. the face of the king. I fufonga o le tupu. They're not worthy to look at the king. E le anga wa i lato na tilo tilo le tupu. They're not worthy to be in the presence of the king. E le anga wa le iai tono le no fuanga o le tupu.
They're not worthy to be in the palace of the king. E le anga va ila to na ia le no fo ali o le tupu. But the King of Kings opens the gates for us. A o le tupu o tupu le o ia matala fa tala fa to amo tato. The King of Kings and King of all kings. O le tupu o tupu ma le tupu o tupu malava. He opens the gates. O ia tala le fa to. The gates of heaven. O le fa to o le langi. And this is what he saw again. O mela ia na ia va ia. He saw the sea of glass. Na ia va ia I le sami tioata. It represents the purity. O lo fa pena na atangia mai ai le mama ma le paia. And also the clarity of the presence of God. O lo atangia mai fa le natura leo le tua. When you're in the presence of God, Ai ai le mamalu leo le tua. you feel unworthy. E te langona ina wa ile anga va ai But you feel the presence of God cleansing you. Ai le te langona ina le mamalu le fa. Because when you go higher with God, ai ngai lai luma ma le tua. you need to be cleansed with the power of the Spirit of God. E te tau na fa mama ina I te tau le mana o le nganga paia. It produces the presence and the clarity of who He is. Fa na wai ma tatou lo ai le tua le tatou te au na ia. You will be able to see the loving God that He is. O la tatou va ai le tua lofa le o lo tatou au na ia. You see Him in a different way. O la eva ai se va inga te le lo mo. Not a king that rules, E lo se tupu e tai. but a father that loves. Alo ia ia te ia le lofa. And somebody that cares enough. O se ngata foi fa penana leo ia te oe. And then it says that Ni fa pe mai ai le. what is going on. Na me le tupu. He look around. Te va ai solo. He only hear the praises. He only hear the voices. E na o vi inga ma leo ia na te langona. And all they're doing is adorations. A me ia na te langona o le fa ne e. It only goes to God. O lo fa penana ave I le tua. When you're in the presence of God, Ai ai le mamalu o le tua. when you're in the high places with Him, O lo ia le mawalunga o le mamalu o le tua. you will see how little we are. O na tatou va ai le ia I tatou lava. We'll see how unworthy we are. O tatou on tangata I le anga va ai le mamalu le. This is why Paul was saying, O I le fai mai ai Paulo I Ephesians 3 verse 19, E fasa tolu sful malaiva. Ai lo fo ile lo fo ke riso sisili ese le mai loa. Ia fa tu muina o tu le tumu umalava o le atu. to know the love of Christ. See, now I'm being mentioning not only that He's the King that rules, a father that has a father heart, but also somebody that cares enough for us. But Paul was saying to know the love of Christ. O le lo le lofo ke riso. And he says that passes all knowledge, O lo fa penana au mai ai le lo umalava. that you may be filled with all the fullness of God. Ina ia fa tu muina I tatou I le tumu ato to le atua. You need to have the fullness of God. E mo mia I tatou le tumu ato to le atua. We're so full of ourselves. Fa tu muina I tatou ia I tatou lava. We're so full of who we are. O tatou lava o lo tumu ai tatou. We're so full of what we are. O tumu I tatou I mea lava I tatou. We're so full of how thinking we are. O tumu I ma fau o tatou tangata. But Paul was saying this, A le tala lea Paulo. that you may be filled Ina ia matua fa tu muina. with all the fullness I le tumu ato to of God. o le atua. It's not a fullness from God. E leo se tumu mai le atua. It's the fullness of God. O le tumu o le atua. It's not from God E le mai le atua. because it's something that is given to you if it's something from God. Wa le peise I se me watu ina atu e le se me mai le atua. But it's the fullness of God. A o le tumu ato atoa o le atua. It means that with God, it's fullness of everything. Lona winga o le atua lo ia le tumu ato atoa. Amen. Amen. And sometimes we need to understand that. Nisi time mo miel tato malamalamba. Because our mind is so full with knowledge. Wa tato manatu mama fo fo o tumu lo tato lo.
Our heart is so full of wickedness. O tātou loto ua tumu I mea vai vai ai. And our stomach is full of food. O tātou lau alo ua tumu I mea ai. But we need to have the fullness of God. Ai mo mia tātou le tumu o le atua. It's not the fullness of the head, E leo le tumu ai o le ulu. or the fullness of the heart, Tumu o le loto. or the fullness of the belly, O le tumu o lau lau alo. but it's the fullness of God. A o le tumu o le atua. That's why we change. O le mea nai mo mia I le suia o I tātou. That's why you speak differently. O le mea nai ao ina e tau tala I seisi suinga. Because you're full of God. Wa ua whaatumuina o I le atua. Because God is a good God. Wa o le atua o I o le atua le lei. Our God is a mighty God. O le atua silisili ese. When you share with God in your moments with Him, Ai whaasoa I lau taimi panga noa ma le atua. you will understand who He is. O le e malama lama le ia chaia leo lau atua. Because when you are full of God, Wa atumu oi le atua. you're going to be full of love. Wa o le atumu oi mo oi le Because atua. God is love. Wa oi o le atua alofa. Amen. That's why whenever you go through trials and challenges Wa lava whaafita uli ma lui tau e te ui ai. that almost bring you to your knees, Wa whaapenana lata ina e tuli vai ai. and it destroys your character and your Ma personality, whaaleanga ina I lau tangata ma lau tamali anga. and people don't seem to love you. Wa whaapenana mo tau mo le alo lofa I tangata ia te oe. But when you are full of God, you're going to full of that love. Atumu oi le atua, tumu foi oi le alofa leo le atua. That you will be able to forgive people O na mawhai ai leo na e whaamangalo I tangata. and start loving people. Na ma whaapenana e alofa I tangata. The reason why we don't love people and forgive people, O le mafuanga e te le alofa I mai because we're whaamangalo not tangata. full of God. Wa o le ma tumu ina oi le atua. We're not full of the love of God. E lo tumu oi le tumu o le You're atua. not full of the joy of God. E lo tumu oi le oli o le You're atua. not full of the peace of God. E lo tumu oi le file mu o le atua. That's why you worry too much. O le mea le po pole te le ai oe. You look here, you look there, you look everywhere. Vai lunga, vai I, vai o. You look at the mirror, you're getting old and you worry. E vai atu le whaata ua manumi mai tātou. And you say, oh, I'm going to die soon. O va pele o le a oti au se taimi lata mai. Don't worry. Au alpa pole. Have peace of God. File mu lau loto I le atua. When you are full with God, Atumu oi le atua. you're going to full with the peace of God. O le atumu oi le file mu o le You're atua. not going to be worried. I le se me te popole ai. Well, your hair is all white like me, Pe o lo fonga wala whaapenana pae au lau ao. or no hair at all. Po ua matuale ai se lau ao. Don't worry. Au alpa pole. Have the peace of God. O lo I ai le file mu o The le reason why atua. you worry because you're not full of peace. Ai le ai se file mu o le atua te popole. Not only that, you have to be full of kindness. Le ngata foi le tumu oi le anga le lei. Be kind to people. Anga le lei tangata. Even when they're not kind to you, Tu sa pele anga le lei mai a te oe. be kind to them. Anga le lei ai la tau. Because that is God. Wa o ia la o le atua. God is full of kindness. Wa o le atua e tumu le anga le lei. When people make you news, Ale ai mai tangata e pe te le. don't you worry. Au al popole. Full of kindness. Tumu oi le anga le lei. Not only that, be faithful as well. Ale ngata I lea I e whaamahoni. Why? Because that is the fullness of God. Wa o le tumu le nao le atua. Because your God is a good God. Wa o ia o le atua le lei. We have to understand that. E tau na tātou lo ma malama lama iai. To go high with Him. Le anga I luma whaatasi mai ia. This is why Paul was saying, Me la whai mai ai Paulo. not only that, I have to change my mind. Le ngata ina suia le mawhau. Understand about who God is. Malama lama I le atua lea. But to live the way He wants me to be. A le soifua le soifuanga e manao ai le atua. And Paul wants to be a vessel of honor. E manao Paulo e vea ia. Ma ipu e tau le leia. Amen. Amen. In 2 Timothy 2:20-21, it goes like this. Ai le na o ipu auro ma a rio wele falitele. A o ipu la au ma o mea. O isi wa tau le leia. A o isi wa tau le ngaina. O le nei. Ai se tasi e wha mama i a taia ai nei mea. E whai o ia ma ipu e tau le leia. E wha sahaina. E au ngā fo i mo le li.
Ua Sauniga mo ngā luenga le lei. But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor, some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the letter, he will be a vessel for honor, sanctify, useful for the mass, prepare for every good work. See, this is what Paul was saying. O pui o lo fai mai ai Paulo. I want to be a good vessel. A vea uma ipu e tau le leia. We all are vessels. O tātou uma o ipu. Let the other vessel look at the other vessel. Let each vessel look at the other vessel. Tanga i le sipu. See? Now because somebody see a vessel, it's not a really good vessel. It says that. Not only that, gold and silver, but some are wood and clay. Ele ngā tau aulo ma ario a o ipu foi o mea ma la au. But it says that some are honoring and some are dishonoring. O isi o tau le leia, o isi o le tau le leia. I love the way the Psalm 1 translated this. Beautiful. Amen. Hallelujah. And he goes says, if you cleanses, A whai e te whaamama ia te ia. because this is a translation like it's the vessel here is like the cups. You know, our children when they go to have their morning tea, they never wash the dishes. Te lo tamiti au e whaila tui tia le te And then fulu ai. when they come back from school, Toi foi mai le aonga. the dishes are still in them. You know, O la ai mafu ipu tono le sink. not only is it there for the whole day, O mai ai le tai au. but the mosquito and the flies are everywhere. Ia lau matua tumo ia lango ma And it's manama. getting dirtier and dirtier. Ia wa matua tele ai lava le. And nobody wants to use those cups again. E reise sina te toi fia whaonga ina na ipu. But Paul says, but if you cleanse that, A whai e te whaamama ia te oe. and it's going to be useful again. Ona toi whaonga ina ai lea. And it says that we are like that in the house of God. E whapena lai tātou le whale o le atua. Some are okay and some are not okay. O nisi e le leia, o nisi e le whale le lei. Some are almost okay. O nisi toi titi a le lei. And some are already broken. A matua le a le angais. And some, you know, a lot of them, you know, it's obsolete. Ua matua le toi au ngais. But I tell you, there is a chance. A lo iai le avanoa. Just cleanse it. E whaamama. Tighten it up. Fufulu. Because the master is waiting for you. A wā o lo tupu o lo whaatali mai ma oe. The master is not going to clean it for you. O lo ele whaamaina e lo matai ma oe. You clean it. E whaamamai oe. It's your mess. O lau whaafita auli. Amen. Amen. Let not anybody cleanse your mess. Ele sau le se whaamama le mesi oe. If your nose is running, A whape tafe lo fufonga. don't expect somebody to wipe it. Ele sau le si solo lo isu. You wipe your own nose. Solo oe lo isu. Why? It's your nose. Wā lo isu. If you dirty your cup, A whai e ele fulu lo ipu. it's about time to clean it. Alu le fulu. Because it's going to be used again. A wā toi fia whaongaina. The master is waiting for you. O lo matai o lo whaatali mai ma oe. Amen. Amen. When you go home today, A e whai lo whale le fiafi le. be honest with yourself. Ia e whaamahoni lo tangata. Go straight into the mirror. Alu sa o le whaata. Stand in front of the mirror. Tu wai luma. And you say to the mirror, Ma e whai le whaata. as the mirror is speaking to you, E pei o la tala noa mai le whaata ia oe. are you a good vessel or a no good vessel? O e o se ipu tau leia po o se ipu e tau lengaina. And then you have the answer. Ona e tali lava le iai. Because the Spirit of God is there with you. Wa lo iai le nganga o le tua whaatasi ma oe. He will tell you what to do with your cup. E tau atu e le nganga pa ia le me tau na whaila wipu. If your cup is almost broken, Wa toi titi a whaina la wipu. the Spirit of God will help you to mend it. E sau le nganga o le tua e toi whaale leia. The Spirit of God will say, get back to your prayer life. Toi fhoi lo o langa te talo. Get back to the Word of God. Toi fhoi e whai tau la upo le Get tua. back to your relationship with the Spirit. Toi fhoi lo mawhitanga ma le Get nganga pa back ia. to pray in the Spirit. Te talo i le nganga. Get back to your knees. Toi fhoi au tu le vai. You will mend your cup in minutes. Wa o io le tua na te iloa me uma. Amen. Amen. He wants you
E manao ia te oe. to be used for him. E whaangaina mo lona wala au. Paul is a murderer. O Paulo o le tangata fasio tangata. Paul is one of that guy that wants to do the law. Nothing else but straight to fulfill the law. O Paulo o le tangata e tausi tu la fono. But when he realized it's not of God, Ai nei wa mai loa e le me fina ngalo leo le atua. he changed dramatically. Ona mwhapenana suia leo lona tangata. He wants to be a vessel of honor. Wa ia manao e avea mai ia maipu e tau le leia. Because the only way to go up high with God O le awala e mawhai au na ngai luma ma le atua. is to have an honor life with him. O le ola wha maoni maava i le atua. Hallelujah. Hallelujah. As we continue with that, O tatu whaauai. to go up with God, La ngai lunga ma le atua. do not rely on your flesh. Aua te whaalongolango iau langona. Whaale tangata. It's not easy living the high calling of God. E le whaingo fia le wala aua le atua o wala awina ai. But there is happiness, Alo iai le oli joy, and unspeakable peace in this call. o le file mu ma le oli le mawhaamatala ina. Philippians 4 verse 7 says, at the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. O le maria foi mai le atua o lo sile vai me ume manatu iai. E le aloina ai o tō loto a tō mo tō mawhauwhau ia ke riso Yesu. It guards your hearts E leo ai lau loto. and your minds. O lo mawhauwhau. The only reason why you're sitting here, Mafu angana walaina e lala mai i. because you have a mind. Ona e lo mawhauwhau. You have a mind to get in the car. E lo mawhauwhau te aru e lau When you tāwale. get in the car, Ai oso e lau tāwale. when you get here, A ngai mai i. your good mind will say to you, Lo mawhauwhau le lei whai mai a te oe. get up the stairs, Tuilunga. look for a table, Vai se lau lau. or look for a chair. O vai se na fo. And don't stand. Mai tūlanga The nai. chair is to sit down. Ia mai no foi lana. That's what your mind is saying to you. O le mawhauwhau le whai. But it says that it will guard your hearts and your minds through E whai mai na Christ. te leo lau loto ma lo mawhauwhau. Whatever difficulty we're going through, O a mea le lei te ngai ai. whatever is coming towards our mind, O a mea ngai mai lo mawhauwhau. God will help you through the understanding of who He is. E mai whai le nganga o le tua na whaamana malama o ia te ia. See, don't ever try and depend upon your feelings. E wa lava te whaalangolango iau whaalongona whaale tangata. Trust God, Tali tonu i le tua. because God is faithful. Wa o le tua e whaamaoni. And God is faithful to His word. Wa o le tua e whaamaoni i lana upu. You know, Paul, when he was in ministry, Au iei Paulo i lana ngā luenga. he goes through a lot of things. Tele me na ui iei la apostolo. But he never depended upon his E feelings le ma whai o na whaalangolango Paulo i ona langona. or what the flesh is saying to Kua him. me whai mai i le tino ia te ia. His testimony is in the second book, Corinthians 11:24 to 27. We're going to read it in time 1. Wa tu lima ona sa saina wa o iutaia. E ta i whanga fulu i le iwa o i tūta. Wa tu tolu ona sa saina wa o i la au. E tasi le petongi o wa o i maa. Wa tu tolu ona malai o folaunga. Sa o iai. Wa tu pō ma le aho. Sa o le vasa. Wa tu lasi. Ua malanga se manua o leanga i vai tafi. Se manua o leanga i le whawa mea. Se manua o leanga i tangata. O lo la tonu. Se manua o leanga i tangata onu ese. Se manua o leanga i le ai. Se manua o leanga i le vao. Se manua o leanga i le vasa. Se manua o leanga i uso pepelo. Na o le ngā lue mafa i ti ngā. O le mātala so. O le fia ai, ma le fia inu. O le ana popongi so. O le maalili, ma le lava lava. See, Paul was saying that. Whai mai Paulo i le mata upu lea. Look here, my friend. Whaalongo mai a uo. I know how life was not on my side. O te malama lama i le soifuanga lea o te hola ai. It was not that easy. E le whai ngofie. And it starts with this. A mata mai le mele nei. From my 5 times, I received 40 stripes minus 1. Atu lima ona sasaina. E ta i whanga furu le iwa au ta. Why minus 1? Because it's a 40 minus 1. Wai fast furu to esel tasi. You know what? It was a law. Ona o le tū la whono. Deuteronomy 23 says that when somebody blaspheming God,
It has to have stripes, 40 stripes. But the Pharisees and the people that work in the temple, they don't want to strike 40 times. The reason is this. They might break the law. They might miscount 40 to 41. You know, they might go over their 40. That's why they only have strikes 39. Because they don't want to strike 40 in case they miscounted the 40 lashes. But what I want you to see here, Paul said 5 times. 5 times. He was lashes 39 times. Say it's 5. 5 times means that it's 5 times 39. Jesus only have 39 lashes. You see the difference? Paul said 5 times. Jesus lashes on 1 time. 39 lashes. Paul knew what life is. But he wants to go higher with God. And the list goes on. But he never give up. He never depend upon his feelings. He never depend upon the flesh. He stand on his faith. He knows that God is with him. In the nights in the ocean, with all the storms, he knew that Jesus was there with him. Paul knew that life is a protection from God. Because life is from him. Galatians 2:20, we'll go on there. This is what it was. A o ke riso o ola I te tonu ia te au. O le ola po i te ola I nei li tino. O te ola I lava li whaatua tua I le alo le atua. O le na alofa mai ia te au. Ma fo ina mai ia te au. E whai mo sui. See what he was saying? Do you understand what he's saying? It's no longer I that live. He was going through a lot of trouble. But when it comes to this verse, he says, I've been crucified with Christ. It's no longer I that live, but Christ lives in me. Whatever I'm going through, Jesus is in me. Jesus is with me. Despite the pain, despite the neglected, my Jesus is with me. It's no longer I that live, but Christ that lives in me. Because in Romans 14, verse 7 to 9, as we read it, 14 verse 7 to 9 says, Ola tātou te ola mo le li. Pe awhai oti mo le li. O le nei, pe ola pe oti tātou. O tangata lava o le li I tātou.
Wa ole mea lava lena ma liu ai keriso. Ma ua tētū mai ai. Ma ua saifua ai ina ia whaalia o ia ma le li i e ua oti a toa mai e uola. Amazing. And if we can stop in there and go home, that's more than what you can handle. It says now, for none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. For this end Christ died and rose and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living. We're all here because of Christ. O tātou iai nei ono o keriso. He done it all. Na whaia ia mo i tātou. Nothing that is left. Ele eise mea o tōtu ua. Everything has been said and done. Mea uma ua whaatata tia ma whaataunu. And it's up to us A tali o i tātou. to go up high with him. E ma whai o tātou a ngai lunga mai ia. It's up to you. O oe lava e whai ai le whai It's not up to me. Ele mo au. It's up to you. O oe na te whai ai le whai Because God is ready to use you. A wā o loa tua ua whapenana sa ungi e whao ngā oe. And then you have to be obedient E a te tau o na tātou ustai. and steadfast to this high calling. Ma tātou usi ustai, ma tātou tūtū mau le wala au mau walunga. That's page 7. When Jesus died, the disciples scattered. Peter went back to fishing, followed by others. And then Jesus said, Simon Peter, Thomas called the twin, Nathan and Canaan in Galilee, the sons of Zebedee. 2 others with disciples were together. Simon Peter said, I'm going fishing. And they said, we're going with you. They all went out immediately, got into the boat, and that they caught nothing. Sa whatasisi mono be teru mo toma wengo ia ti tumo. Manata ni elu le kana I Galilea. Maatali o se petayu. Manisi ona so o e to lua. O whai atu si mono be telu ia te la tau. O te alu o te whaangota. O whai mai fo I la tau ia te ia. Tātou te o fo I maoe. O lātu o atu. O na lātu wa e lea o ilwa. Ai le I maua se I e tasi lea po. They got nothing. You know, what I'm saying now, I'm just closing now. Because it's up to you now. O le whai unga lo ia te oe. Because now when Jesus died, Ina ua maliu Yesu the keriso. disciples lose hope. O whapenana I le to Yesu wha moi moi lau I so. Their hope was on Jesus. O le lato wha moi moi ngā sa ia Yesu keriso. But now he's dead. Au leo maliu Yesu. What happened next? O la le mea leo tupu. Let's go on our own way. Ia, fo ia tangata I lona ala. Let's go and do what we're supposed to do Anu before. tangata I e whai mea mana ai. And now Peter, the leader, say, Au lo whai mai pe teru. I'm going back fishing. O toi fo I te whangota. And some of the disciples heard him. Toi whalongo toi nisi o so ia te ia. And they said, Peter, what are you saying? Pe teru la mele te whai mai ai. He said, I'm going back fishing. Le la toi fo I whai lo whaiva. How about Jesus? A wha whai Yesu. No more Jesus. O le eise Yesu. Fishing now. Fo I whai whaiva. No Jesus. Fish. Le Yesu. Whangota. No Jesus. No Jesus. Only fish. Whangota lava. Whai What whai. happened when they went fishing? O la mea tupu ina o toi fo I whangota. They got nothing. Le ai se mea na maua. And then Jesus appeared. Ona whai loa mai leo I keriso. And then Jesus said, my friends, did you have something? Ei, o eise mea o They were tupu. so shameful. Whapenana matua mas yasi pe teru. And they said, we got nothing. Le ai masei ai tasi. You mean nothing? Le ai seia. You mean no fish? Le ai seia. You mean all night Le po atoa. and no fish? Ai le ai seia. You mean it's a waste of time? Ona winga o matua maule taimi. You mean the waste of the night? Ma I maule po. Waste the day and waste the night? Ma I maule po, ma I maule ao. You mean nothing, Peter? Le ai se mea tasi pe teru. And the disciples say, yes, Lord, there's nothing. Mai au so i oe le ali ia le Now ai se mea. Jesus had the answer. Alo ia Yesu le tali. And then Jesus, just, there's a right side of your boat. Any boat has a right side. Remember that. So se va ai lava lona I tuta matau. Don't throw the net on the left. O le awa mai le. Throw on the right. Lafo I le tuta matau. And then they caught a lot. Ona maua mai le tele o ia. And then Peter, Fai mai leo pe teru.
looking to Jesus. Whaava ai atu ia Yesu Keriso. Now he realizes that Ona ia mauti no ai lea. Jesus has the answer. O loo ia Yesu le tali. It's not going back to fishing, it's the E answer. leo le toi fo ia fai le fai o le tali lea. It's doing what the Lord has called him to Fai do. le mea na fai mai Yesu e fai o le tali lea. And then this is what he said to Peter. Fai mai Peter, leo Yesu ia Peteru. do you love me? Te lofa ia te au. And then Peter said, yes, Lord. Fai mai Peteru yo e leli ie. And then the second time, Fa alua on toi fai mai Yesu. Peter, do you love me? Peteru te lofa ia te au. And Peter said, yes, I do. Yo e leli ie te And the lofa ia te third au. time, Ona fa tolu na toi fai atu Yesu. Peter, do you love me? Peteru te lofa ia te au. And this is what Peter was saying. Fai mai leo Peteru. Of course, I love you. Yo e leli ie te lofa ia te You au. know my heart. Ie malama i lo loto. But Jesus was repeatedly saying, Peter, do you love me? Au fa tolu na fai ai ke riso ia Peteru te lofa ia te au. Because Peter just answered from his head Au wao le mafau na tali mai ai Peteru. and not from his heart. Ai lo i lona loto. Because Peter didn't know Au ai le i loa Peteru. there is power coming on the day of Pentecost. O lo i ai le mana ia ngai mai le aso Pentekoso. When Jesus said, Peter, do you love me? Fai atu Yesu ia Peteru te lofa ia te au Peteru. He's saying to you as well. O lo fai atu foi le fasili na Yesu ia te Because au. in order to go high with God, Lo ngai lunga ma le atua. you have to love Jesus with all your heart. E te tau ona e lofa ia Yesu Keriso mo lo loto ato. What happened next? Le ale mele tupu. Jesus will do the rest. Ona fai le Yesu Keriso me au. You never know what's coming, Te le mana malama po le ale mele ngai mai. but good times is coming your way Au taimi le lei ma vano le lei o lo ngai mai. because Jesus is with you. Au wao lo ia Keriso fa tasi mo e. To go high with God, A ngai lunga fa tasi ma le atu. be a vessel of honor. A vea o e maipu e tau le leia. Be obedient to the call of God Ia e usi tai le vala au o le atu. and be understanding about his calling Ma e mala malama i lana vala au. because God is a faithful God. A wao le atua fa maoni. As we close, Au tatu fa i wai. when Peter was preaching that day, O la unga ai Peteru le aso. because the calling of Peter was not for fish, Wao le vala au o Peteru e leo le halu e whangota. it's calling for man. O le vala auina e whapenana fai i tangata. Because when Peter met Jesus, Jesus said, Peter, I'm going to make you fishers as a man. On fai mailo Yesu na fitau in Peteru o te avea ma fai i tangata. But now Peter turned around and go back to fishing. A lau tai fai Peteru ma fai fai. But now when Jesus said, Peter, Fai mai Yesu ia Peteru. feed my sheep. Fa fanga ia o mamoe. How can you do that, Peter? Pa fena fai le mele Peteru. Remember the day of Pentecost. Mana tua le aso Pentekoso. When that day came, A sau le aso lea. that day Peter never knew how powerful the word of God O is. le aso le i loa Peteru le matau tia le upu le He le was just tua. an ordinary man. Wana o ia lava o stangata ua masani ai. He was just a fisherman. O ia lava o stangata fai. But on that day, A o le aso lea. he recalled the history of the Jews. Na toi ma au mai ai e Peteru le tala anga o tangata i utai. Even from Abraham, Yo mai lava ia Abrahamo. even unto Jesus, Yo o mai le taimi o Yesu even Keriso. unto the cross, Yo o atu i le sa tauro and Keriso. even unto the sending of the Holy Ghost. I le taimi nas. Auna mai ai le nganga o He le. even quoted Prophet Joel. Yo o lava le taimi na whapenana sei le profeta Yoelu. He said, in the last days, Yaso muli. the Spirit of the Lord will pour upon his O people. le alilingi mai ai le nganga o le tua i lunga o tangata. Peter was never into theological college. Ele iai Peteru i sa o onga whātus pa ia. He never spent time with the law. Ele se taimi na ia la o ina ele tu la But fono. once when the Spirit of God was upon him, Ina ua fio ifo le nganga o le tua i lunga ia te ia. once when he understands about the power of the resurrection, Ina ua ia malama i le mana o le toitu. he can only realize that O na ia langona ma mai loa ai lea. without Jesus himself, A le ai Yesu Keriso. he cannot do anything. E le mawhai o na ia whaia se mea. 5,000 were converted. Lima afe tangata ua wha liuliuina. It was a miracle upon miracle. O le vavenga. How did it happen? Whawhewhena tupu. Because now Peter, not only that he obeyed,
Ona o leo stai pe charu. But he yielded himself to the Lord. Au leo nga wai o ia I le atua. For you not only to hear the word of God, Le ngata lau whaalongo. but you had to yield to the word of God Ai te tauna e ngā wai le upo le atua. and do what God has called you to do. E tu sama le wala aua le atua ia te It oe. might be hard for you, Me whainga tā ia te oe. but nothing is impossible with God. Ai le ise me whainga tā I le atua. If he can do it for me, A whainga whaia le atua le tātou tamā. he can do it for you. E whaia fo I mo oe. Remember, I told you this. O whai atu ia te oe le tālana nei. I'm being running from the call of God in my life. O whapenana o tamilo milo mai le wala aua le atua ia te. Never ever want to be a preacher. I le ise manatu e whapewhau. But God keep his promise. Ana tu mau lava le fulfulanga lea le atua ia te. He promised my mother, Na ia whaula whola I lo tina. because I heard my mother one night when I was young. Ana whaalonga lo tina I le tasi te fiafi. She was praying to the Lord. Ia te talo ai le atua. This is the words of her prayer. Le talo le upu leo lana te talo. Lord, if you love me, Le atua ai alofo ia te au. please take care of this son of mine. Wha mole mole. Wava. Lai lo watali I lea. He is hopeless. Wale aise wha moe moe. He has no future in my home. Wale aise ona lumana I masona. Anga I luma I le ingale ne. I'm here because of a woman that prayed for the call of God. Wa iai wala aua le atua ono lo tina na te talo mo au. Even though I know I have a call of God upon my life, Iu na uloa sa iai le wala aua le atua ia te. but I was running away from Asa God au ta milo milo ai me le wala aua. until I cannot run again. Se ia o lava wale ma whai no toi alu And ese then I ai. said, I will do it. Whai mai o te whaia. That's why I'm going and going and going. Doesn't matter. O le mea nau te a ngai ai pēa ma ngai ai pēa. Because I kept the promise that God promised my mother. O na wau te wina le mea na fola fola e le atua I lo tina. I will take care of your son. O te wawa aia ma o look after ina lo I'm atali. here because of a mother that prayed for me. O le te talo leo lo tina na te talo ai And mo. you're here because somebody has been prayed for you. Wei i o na i stangata sa te talo It mo. doesn't matter what people are saying Le a to you. whaina tala tangata e whai atu. It doesn't matter what you're going through. O ai mea te ui ai. But the call of God upon your life, A le wala aua le atua lo I lunga ia the te. call of the King of Kings and the Lord of Lords in your life, O le wala aua le tupu o tupu ma le li it o doesn't li. matter whether it is little or big. Pe te le pe lai titi le a As long whaina. as you yield to that, A e ngā wai ma muli muli you tai. are pleasing the heart of the Creator, O na e wha fia fia lai le ati le lo. the one that Loto le created atua. everything, Wa ia na ia whaia me the ua. one that created you and me. Na ia whaia o e mau. He say, well done, my son, well done, my daughter. Wa e le lei wa mātango fia me ua e whaia. And it starts from yielding to him. Taimi le tanga ia tuai. Will you say like Peter said, I will? E mai pia teru o te whai. All God wants is your love for him. Pau a leo le mana o le tua i e alofa ia te ia. It's not what you can give to him. I lo ni mea te ave ia te ia. It's your heart for him. O lo loto I le atua. It's you and him. O oe ma lo atua. Wherever you go this week, O a mea te ui ai. go with him. O ma le atua. Be with him Iai ma le atua. and abide in him. Whaatasi mai ia. Love him with all your heart. Alofa ia te ia mai lo loto ato. And you will see the change that you needed in your O lives. ne e vava ai le swinga e whai e le tua ia te oe. As we stand, Au tātou tūlai mai. let's just sing that song. I say yes, Lord. This is a personal time with him. I say Taimi le ma lo atua. yes to your will, Lord. I say yes where you lead me, where you lead me, I will go. I will
vala o te ia te ia. Mai te talo atu lo o tua mai whape atu. Leli elo o tua. O tali atu ia te oi. Lo wola le mo oi. Whao ngalo tangata. Whawhtau lau wala au. Oe vala wina ia. Tali eina le whatua tua. Le loto tele mai ia te oi. A wau te alofa ia te oi. O lau pati leo te whawhtai ai. O ave leo sau pati ia te ia. Oe whalonglongo le talo lau whanau. Sauni mātou e malololo mātou o tōme o mātou whalonglongo iai. Ai mai se le tātou mawhtanga ma oelo mātou matai. Ia mātou tō ave ina le nei vai aso. Manuia lau e kālesia, manuia lau whanau. Manuia lau mātou tua mātou whanau ia onga. Leo leo i o lātou mawhauwhau. A wane mlulu e o lātou loto te tonu man whātua tua ia te oi. Whaonga ina i lātou iaso asa. Walau ia inga lo mātou ri whawhilo e mana onga te tasi. Whaleo ngai na ngalu e ngala while mātou tū le whātua tua mai ia te oi. Mātou te alanga i nai le manu malo. E manuia le anga iatu lau whanau le nei tuasu. Anga iatu lo mātou li whatasi malau o fio. Leo leo pui pui ai mātou. Ale mātou tala. Ia fo i lava le vi inga ia te oi. Me o whai ale nei asu. Ia fo i atu se taulanga o le whamanu ma le vi inga ia te oi. O le mātou pati whawhtaile ia te oi lo mātou o tua. Ia tuma o atu lava lo vi inga. Ia te oi lo mātou matai. Nei se o le whavavau lava. Alang whatasi whana wala tua. Amen. Si maulunga mai lo au tasi lua tolu. To God be the glory, forever and ever. Amen. One more time, 1, 2, 3. To God be the glory, forever and ever. Amen. Yeah, so sorry, my name. Praises go up, His glory comes down. Higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. It's coming down. It's coming down. It's coming down.